Da kajing angnut banora e kajing itu itau baru e kajing itali khamtam ban yolat ban tip ya kajing ban kentiru ya laki kam. Nakaliang kitu kibreu ki bajudon bentah kaban ai dawai kembat kasi ki baju kem baru ki ba penkhakun ki badon hapo ka tem rebo district manta kasngi ki la pelong ya kajing kendu ka bakarpang kabala nengkong jongki ha paham sim nongpo lengba kani kajing kendu lang jong baru ki nong ai dawai kembat kasi la saki ya kajing sementara ki spangut ki baju ai dawai kembat kasi ki nong kem bat ki ba penkhakun hakaba lengba kani kajing kendu lang la simru ya karai ban sengno da kawai ka senjuk ki nong ai dawai kembat kasi ka ban tip tum karibhoi traditional healer association bat lajit ru ya ki nong kitkam ki nong elam jong kani ka senjuk lawan pan ai mensim ya kinong ai dawai kenbat kasi hakane ka jingalang deki arngut kinong mikmat jong kaying dorbar district council kata uba balajit rani MDC ka nompo konstituensi uba Charles Marngar MDC ka Mauti konstituensi kinong ilam ki bakutup ya uba JB Mani uba Lasajit kumu chairman kane ka senjuk kinong ai dawai kenbat kasi uba Three King Shadap vice chairman uba Ellington Sim secretary lembat uba SD Matong kumjuru kiwe-kiwe kiri urangba kajing temu balaseng ya karibhoi traditional healer association kalong banlum banlang ya barok kitu ki baju ai dawai kan bat khasi kinong kem bat ki baju penkhakun hapo kawe ke syatri khanang bakan donru kajing ya trelang ka bas kem ban kentiu ya kakam ai dawai kan bat khasi ka balalong ka badawa bha hakini kisngi ki bamenta badru ban pej ya ka ka shon jong barok kinong ai dawai kan bat khasi ki bahap hapo riboi district hoi hakajing isya ngitip ngidon kawe ke society ka bahya tam hapo jong state smakalian jungi berkata bading speak up jingi kendu jingi maklaki por segi por kade lomba jong speaker andre kene ke jingi kendu ke jungi ngau pelaya nyapo jong stet smart lia borok khoi kawe inong arwai kembat kebon por ribhoi ane ke don gelis ngaten ini pikniat di babon bah kinong arwai kembat ide napo kanong po konsumsi hangne kidon arspa daingot napo jong kanong po konsumsi naka mawati konsumsi pada idon ars pak sawot kita gede kinong arwai kembat bat kinong hem bat kinong penghakun naka jirang pada idon nriu po kundaingot kita gede kinong arwai bat kinong hem kinong penghakun naka umroy sning umroy idon san po arngot dunama bon mengina ka mauti bat naka nangpo kani ka rukom praktis lane kani ka rukom melin gijongi khamtam na du kani rakra ni ba mani ba ibabun na gini ki jat jingsuma ni khamyu i shagini gi dong ki thain shate lamingi jongari india gijongi kanthop ya gari khasi gijongi kani ka rukom ai dawai gijongi galong hagini kisi menta galong kabala demand bha adu kata-kata agabang iyo i habaro ki jaka i kita ki herbal mo ki bomdon kita ki chemical ani ki bomdon kita ki dawai ki ba khlelang hangtu ki banla ban khata ya ka met ubri andre gini ki jing practice ki jongi gini ki traditional medicine ki dawai tenrai ki jongi ki de ki bomdon kita ki chemical ki balong pure ki bang ing kita ki organic medicine de nama kata kadao kini kisini jingi menta bon ba ki breu ki lakwa banyo ya kini ki jaj dawai bomdon ye kita ki side effect ki bomdon ye jing kta hakamet breu nama fi ira dangi di thane kini ki dawai sarkar ki siong ba ki kta ki liver ki jongi mo ya uklong snam ya utor kumta terter nama kata kadao ka sarkar ka yui ya kita ki jing demand kini kisini na ga benta kini ki jing ai dawai tenrai ki jongi khamta kumban suya thu ipi hamni nakalian ke district council nadu usnam arajar khatway kala dep ban sna yang ta kawai ka an ka ak ka baki khot ka protection and promotion of Khasi traditional medicine act arajar khatway but kani ka ak ka penslur na ka banta ki Khasi gi jongi ki badon yang kani ka kasap katalen ka bawli laay bangin nang penroy susu banang pensulu susu ya phi kum kinong ai dawai Khasi khnang ba nginla banyo iklat jingarap lo namar kum bolong menta kum balaong mening leken menta pot paramangi rungim tip langba kane ka association ke jong phi baro na pedeng jong phi phinbu ye keteng ke jong phi ha kane ka office
bat ya rukom jing sumar ke jongpi aga bagani ko office ke jongpi kan ai advertisement sabaro la badong kan don la ka jong website la shale sisi kibriu kin wan sa session haga bakin ong ngangwa akum kata kajak jing sumar bat association kan penio yakum kita kinong sumar kum mencang James Ing menobo sumar James Ing ka office kapten oh sumar James Ing kini kita banang ni kila berhak lek syatra kum bolong menta kibriu ki don ki bawat yakum kita jadi sumar dari kimten de nyisa kendong de lembah ke jing don jong next session kan harap yang ni ha kata kadoro kata kani ke benengkong ka bangi don kam mentah khamat bangi don ke next session kabaar ke jing don jong next session galong ba kum bolong mene bahkan pen adekar ya kinong ada wai pluma kinong ada wai kasi dan kinong ada wai kenban kin register bar kanai association ha ka ba kendon ka jing itu na kalian jongki ha ka ba association kan ba khli na ga benta kita kinong ada wai iba tikna hapo jong kari boy district ki jongi ba kanong don kita ki kuat mo ki benong ada wai plumar yo lese kan keta ha ka ko ka khia aja ka bani yo ka jing ko tem yo mban ka jing pang ka bajur buram ha ikinong ada wai kumpat itu ipi menswa korban rusna ngasai pangring tiga tu email yang ki ni de si emro ki kenai masuk kemen ban itu ipi ba kade ta gajing alam tu play ikendo iwe nong sumar kembat garong nanti dawai nokta baru tahu garong de tang bo ai dawai kembat unjet tu kaji dawai kelam jadi bapang kisah, anjak mau kerja kisah. Dan nanti sekolah kesin pada berkam. Nanti ayam sita yo lah, sim dawai lah, wat dawai. Mendon cingera. Iwan itu iway long kami yang hangno tahu. Cak sudah. Ialah mipas kamera pengertian. Dalawan hendak ituan yang dated sabda. Pencam itu license camp Malaysia. Ketika sab ke kerpang ke pipi dan ke boleh belah IP. Dia nak kalian jongi ke kinong ikmat ke semua buram IP. Kan ada bah nak kalian jongga government ro. Kalau pas ban itu IP, ban itu kerpang IP. Nak kalian jong ke state government, nak kalian jong ke district council, kumpulong iba balajet MDC tanopok. Lai itu kerpang yang kinong ada wai kembar. Tengah ngadon sipun ban keren ni ko. Ndai kini ke bangadon kelongman. Langsung kemen pelat bah kadi kesengi jong kajing sedang. Sesing ilam nong bah kadi kalenti ke step ke panengkong ke bangi pi ku kinong ada wai kembar di boy sedang. Langsung kemen pelat ngasuh ban ai keblai kerpang na ke benta jong pi baro. Ha ke bangi layo ban seng ya kene ka association ke jongi ke bangikit ya ka Kungari Boy Traditional Healer Association